Od stražara pa do cara je put koji je prošao prvi šah dinastije Pahlavi Reza. Rođen je 15. marta 1878. kao 32. i najmlađe dete svog oca Abasa Alija, koji se ženio 5 puta. Kada je Reza imao 8 meseci, otac mu je iznenada preminuo, a majka se sa njim nakon toga preselila kod brata u Teheran. Sledeće godine se ona ponovo udala i ostavila je Rezu kod ujke, koji ga je 3 godine kasnije poslao da živi kod porodičnog prijatelja, koji je bio član Persijske kozačke brigade. Taj prijatelj je Rezu ubacio u kozačku brigadu kada je on napunio 16 godina, a tokom službe je čuvao i bio sluga holandskom konzulu u Iranu, Fridolinu Marinusu Knobelu. Zbog svoje veštine u baratanju oružjem, naročito mitraljezom, je brzo napredovao u službi, pa je došao pri vrhu komande u kozačkoj brigadi. Uz pomoć Britanaca je 1921. došao na čelo cele brigade i izvršio državni udar kojim je primorao tadašnjeg šaha da ga postavi kao ministra odbrane. Nakon što je obezbedio odanost vojske, 2 godine kasnije je pritisnuo šaha i skupštinu da ga potvrde kao premijera, da bi oktobra 1925. uspeo da izdejstvuje proterivanje Ahmada šaha iz dinastije Kadžar van zemlje. Reza je tad po uzoru na Ataturka hteo da proglasi republiku, ali su ga Britanci i sveštenstvo odgovorili od toga, pa je onda postao novi šah i osnovao dinastiju Pahlavi. Istovremeno je njegov možda malo poznatiji sin Mohamed Reza postao prestolonaslednik, odnosno šahzadi.